Dobro, jako je bilo teško jučer poslije poraza ustati se ujutro, znaš da si bio jako blizu finala i nažalost ta sreća se nije okrenula ove godine na našu stranu, ali eto, dogovorili smo sebi da jednostavno moramo dati sve od sebe, bilo bi šteta završiti porazom u ovu odličnu sezonu i eto, skupili smo se, pokazali smo karakter i danas pobijedili utakmicu, što je najvažnije da eto, kao što sam rekao, bez poraza cijelu sezonu i stvarno mislim da danas smo odigrali dobru utakmicu. Nažalost treće mjesto, ali ja sam ponosan i sretan na sve što smo napravili u sezonu. После вчерашните пенали денеска убедливо поигрисат разлика со ПСЖ. Како се мотивирате? Dobro, uvijek je teško igrati ove utakmice. Da ne ispadne ružno, da koje ne znače ništa, mislim znače naravno, ali kad znaš da si bio već tamo u finalu i onda izgubiš utakmicu na taj način, stvarno nije lako, tako i Pariz isto. Tako da, eto, mi smo imali motivaciju više danas što smo pokazali, mislim da u tim utakmicama samo odlučuje to. Želja, ko više želi tu pobjedu, to je to. Tako da, eto, mi smo danas više željeli i osvojili tu brončanu medalju. Kada je vidio Luka Sneota sezona? To neka ostavimo za malo poslije, ne znam, nemam pojma, imam ugovor 2 godine još tu, sretan sam, zadovoljan sam, sve super, tako da vidjet ćemo.